Литература краеведения, литература Таврабилева, чаваш илемле литературине варенне чухне, тишкерзе хаклазабыны чухне, хайне еверле иш ерги пулзадрать. Школда, библиотека зенже, литература краеведения бешигынны иш пулыма, чилай чухне урок сем гышын, Екалбыр вал егу тарых пашигынна терлерин мероприятий земитерин жүхне литература шул жүревзем, литература картизем, туны жүхне ергелезе бума тивет. Мен хавал литература краеведения. Литература краеведения е урухлагалазан литература Таврабилева. Вал хамар е вал егу тарыхри литература башигынна пулымзене, литература бра ишленешинзене, е литература хайлавзенже үгерінне, сындан эш пулымзене пержере пуштарны, пержере пуштарза варентне жүхне узугурны, шавағытрах, шак литература сынзыбаджы урла, литература үгерінне авторзене жекелі урла, и бір выл егу тұрығын пәдемешле сынарлы шуғышлав тенже көрімне вәзен, шак литература ра е пәдемешле общество әжінже мінле вырын ежінне курма пәлме туйма бұлдарат бар. Литература краеведения вылынды чилайрамба хайнееверле ослылық пекте адаланза бұрат шавығытрах выл пулыжу білдерішлі эш формиде бұлзадырат. Шкул зенже калыбыр выл литература краеведения выл шкулда чыттыван чилхебе литературна верендеген учительзен вәлі выл пулыжу білдерішлі. Калыбыр программына, шкул программине кене е кертне хайлавзенбе авторзен ішнекеліне тепленрех, ажазене қызықландарза варентне жүхне узу гурмалли эш форми. Библиотека зенже, калыбыр вулавыш зенже, шат литература карты, литература Таврабилевен эжегеле выл, чилай жүхне вулаган зене, шагында килеген зене, хана зене, хайзен тарихибе, хайзен паллы шиннизембе, хайзен тарихинчи паллы булымзембе, паллаштармалли, кадарцавамалли, калазавамалли, хайне еверлик, Аллах пулужу білдерішлі пулым. Чаваш литература Таврабилевне илес пулдан. Она ебір тірлерен шайзем шине уйырза хаклат бар. Калыбыр республикари литература Таврабилеве, республика тулажын же литература Таврабилеве, шавағытрақ тада кашни ен, кашни тұрық, кашни район хайне еверлі литература Таврабилевен пәдемешле сынзыбатне ергелеме бұлдарад. Пирен Чаваш республикіне илес пулдан калыбыр литература Таврабилевне. Вылынды чынмалдан онда чи пулдарулы автор зенегір деппір, чи онышлы хайлав зенегір деппір, шыржыв истории жын, республика истории жын, паллы ерхварны автор зенбек хайлав зем, візенже үгерінне пурныш, республика пурныжы, халық пурныжы үгерінзе юлны. Вот візене бір палырца, уйырза литература Таврабилевен хыне еверле нигісне хыма буларапыр. Калыбыр республика шайбе илес пулзан пирин пур писательде выл шак калбыр литература шул жүревне дуны жүхне выл пур писательде илме явыштарма мажука. Шамбек чухне ебір хамыр чываш писательден пулдарула авторзене классик сенеле пер калбыр Шубашкарда бурнизем, Шубашкарда ишлезе бурнизем, терлерен калбыр журнал зенже тада үтті хажат сенже ішлене, еш авағытрах обществора политикалалар удыру зенже пызык ерхварны автор зене. Шавағытрах литература, истории бе, халық истории бе, күнжул истории бе жығынны хайлав зене калбыр Кузьма Дурханын свядла юқса керет хайлавны илес пулзан, ол чыныбекте тыван чываш халығын истории бе, культури бе, елайыр гибе, вунултымыш, вунжичымыш, эмерзенжи культури бе, шавдері пызык білдерішлі. Шамбарда республика жайынжи литература Таврабилевне ескузан, эбір шагынбек пызык білдерішіне хайлазын елепір. Апла булинде пирин чилай жүхне литература Таврабилеве эшлес пулзан, район жайынже калбыр выл егу торық жайынже эшлеме девет. Шагынбек жүхне литература картине тума литература шул жүревізене ергелеме, вылынды район жайынже ергелеп бар.
Терлерен эш формизембе, эш мелезембе узугурза, хальги вагытра шак литература краеведения, де педемешлегаларым бірінде литература тавра белевен эш нехилне, пирен хальги вагытра терле сферери шинзем туза бурашы. Чын малданақ калы бір шкул верендевенже, шкулда ишлеген чаваш тілгебе литература учителізем. Шак литература сынсыбада, литературалы хойзен денне ергелес эше туза бурашчы чын малдан шкулзенже ишлеген учителзем. Вазем ажазене верентне жүхне, шкул программине кене выл дегу авторым пулдарулухне верентне жүхне, пачекына тепчевзем, шыравзем, литература шул жүревзем тума булдарашчы. Вот тестых вырнегна илзевама булат калбыр едерне дырехезене илес кузан, едерне районенже учительзене, чаваш тілгебе литературине верендеген учительзене еспузан. Вазем шкул программине кене едерне дырехинже журалза юсне писательзен эшне хилне шкулда верендне жүхне, вазем шавдери онышлы литература шул жүревен маршрут жизен ергелеме булдарашы. Шавнбегех калбыр мургаш дырехинже зене еспузанда. Ну калбыр Кажал комсомольский дорогинжи учительзем шавдери онышлы эшлеші. Менжен десен калбырак тингенагалармыр кажал дырыхне, комсомольский дырыхне еспузан, районне еспузан. Онда шавдери пулдарулы, паллы, литература рада, общество политика эжинжеде, тарын дырхыварны авторзем эшлене. Калбыр Лаврентий Васильевич Таллер вайлес пузан ширим мешемде эшлене автор. Хведера Гиверейле пергалы бір тады ыттысенеде. Онда ыттысемде Кузьма Трухана илес пузанда. Шавдери калы бір пачекына маршрут, анлырақ маршрутта дума ергелеме булать. Вот вазен шак же падрель дырых не пузанда калы бір пирим падрель дырыхе выл чынныбекте шавдери писатель поэтсембе Пуян район. Онда вижет-2 маршруткына міле калмалы ховард шавдери туғышлы маршрутсем дума булат. Литература шул жүревен, краеведен, эжекелі бешігінні маршрутсем. Вот шак район зен елес пузан, шын малды вырында шак литература эжекеліне, ажазене, верентне жүхне калы бір вазене шак сынарлы шуғышлав, тенжегурым, шайне кыдардас жүхне, шак шкулда верендегенсем, ажазем, урлы ажазембе бірле ішлезе яваштарза бурашым. Литература тавра билемне адаландарас ширете бір пузум выл библиотеказем. Вот, библиотеказем. Библиотеказенже ялды библиотеказенже галы бір ялдарыхен жи библиотеказенже, Шанбегех район ди библиотеказенже, шавдери шак юлашки вағытрайынды уйрымақ, хайзен тұрыхенчи паллы, шинзенбе, вазен ежегелебе, чынныбекте туғышлын узугурасы, вазен паллы жинзен шидіне вазенбе үсе бұраган орова воспитание баны жүхне узугурасы, вазен пулдарулығы бе жекелебе, юлаши вғыташавдері анлы сарылжы. Гражданлық туеме патриотла воспитание паны жүхне, хайзен тұрықынжен тухны калбыр республика жайынжы, район жайынжы, тенже жайынжы, калбыр Россия жайынжы палырны пулдарулы шинзен жекелебе шихынны материалзенбе палаштарза везене жекеле урлы воспитание пөлі барасывыл паянги вағытрада шавдери анлы пызык пілдерішлі бұлым. Вот, библиотека зене илес пулзам вулавыш сәмінде везем чынныбекте халхи вағытра шавдери пызык эш туза бұрашы. Шак литература тавра білівне сарас, ергелес, литература шул жүре везене ергелес, маршрутчы зене тывас эжекеле. Вот, мінле эшсем урлы, эшхелзем урлы туза бұмалыға шак литература башығынны краеведение тавра білівен эшнекеліне. Вот, кунданде Чанмалдан писательзен эшнекеліне, пәдемішлі вәзен әшекелебе эткерне піржіре бұштарасы, системаласы, вәзен бешігін материалзене піржіре бұштарза пұқса бұрасы. Библиотека зенженде уйрымақ кінеге, хажат журнал зенже, уйрымақ әліхи, хажат журнал зенже материал зенбе, вәзене бұштарза картотека давасы. Күнданде бұл картотека давасы де халги вағытра шәне технологизембе, компьютеризация бе узугурза ергелесі де бұл мүлік алмала евырлық мар, немде евырлық тамар. Анжақта чилай жүхне
Человечне уйрым писательбе шигынны вот хайлаве бе шигынны хайлавенже югерзе гдартны эш пулым зене тепчеси тишкереси выл чыныбекте бузык пилдеришле пулым. Вот литература палы гзене тупса паспортизациялеси де, везене эже гулеси де, везене хойзем еку Валдегу районжын, Валдегу торушынгына пілдерішлі шайбагына мар, візіне хызен тұрекенжи туристсен, тада үтті шағынбек пілдерішлі маршрутсене кіртсе хызен тұрекебек қызықландарма явыштарасы таранақ шуда елде бұмалы. Вот. Кундан демен баларса гармала, малдан библиотека исченизем. Библиотека исченизем везем хызен торехенжи чилай жүхне везем инде вырыслагалазан знаменитые люди калбыр бір районын палышын низен список не двашы. Вот. Кунда инде унда ширав жизем гнамар, поэт писатель гнамар, унда спортсмен земде, культура исчениземде, тада ытты сферара хызен пулдарулыхне, осталыхне кадартны шинземде керзагайма булдарашы. Выл шавдири лайық. Шагындан бушланса, шаг ергерен малаланде калбыр чилай жүхне литература башығынны негіна уйырза илзе, візене хызене кына милегаламала узугурма билмелле. Кунда мержен литература резине хызене гына уйырза иле пердермер. Кунда шыбах литературара илемле литературара паларны авторзен эжекеле урлы выл егу торохын сонарлы жугушлав тенже гуром комылзи бейт тада үтти чила енизени хаклама булайт. Вот шамбада шак район жайынже галбыр литература карты дун жүхне кашни районда милле ялзенже, хыш ялзенже, шуралзы үсіне писательзен, ішне келіне калбыр системалаза, візене малдан латса калбыр список не думала. Ша списоктырық візен тухны әжізене палыртмала. Візем тухны әжізене калбыр шта тухны, міллегі негізен тухны візене вежех пәржере бұштарза, шамбек узугурма туғышлы узугурмалы шая жидермелі. Кайран вара тада калбыр пиджетре калбыр масылы информация хадерезен житти масылы информация хадерезенже узугурман пиджетленмен яныраман кыдардынман эш хеледе пуштарма пелмелле. Вот кунда чилай жүхне шагынбек эш хеле инде вол милле туза бурашы. Кынак Аллах школа жизем беде, школа жизем урылдар тузабма булат, калбыр библиотека эшченизем урылдар тузабма булат, калбыр терлерин тел булузем, кашсем, терлерин интервью илниде, шавзене, везене, каллах терлерин халги технологиясын бе узугурза, везене каллах электронлы майба пуштарза бурза, везене каллах шак малдан палыртны системаланы список картотекізенже кыдарца хадилезе ергелезе бумалла. Вот шагы выл каллах библиотека сенже тузайыттереген эшсенжен тебешсенжен пери булзадырадынде. Кунда тада шакна глаза гармала. Библиотеказем чынныбекте паянги вағытра, ханги вағытра шавдери туғышлы узугураш шак тел булузембе вырысланды презентация деп валдегу кенеге пижетлензе зоқсан презентациялеси халыға балаштарасы тада иттиде. Шак мелдевыл чыныбекте литература таврабелевен литература таврабелевенже узугураган чи туғышлы мелзенжен пери булзадырат. Вот ку чыныбекте вылынде перенжен бақсан ширавжына халықпа, шивықрақ пұмма май барад, вулаган зембе, пәрчілге тұпма май барад, хой эшлене ширны кенегери шуғыжа вулаган мінле ежініне шиінжеқ пілзе хақлама май барад. Кувыл Анна Зарына, Юлашки вағытра Анна Зарына мелзенжен бірі. Абла бұлінде нонде bir numay şak eşmelizm numay derim arada bulunca halki vaqtrada şak literatura tavra belevence yekalı bir pideh anla sarılman diye aykince şak numay eşsen hevejevence aykince der zaulagan samansem diye numay. Вот kalı bir şak volkallah literatura таврабелев бешигын егал бір литература таврабелевинже кунда да шакна бала сармалла литература таврабелевине ергелене жүхне ерце буны жүхне верене жүхне эшлене жүхне пирин шагынбек
пызык билдеришле термин бирге азынза хармалагу литература палыгы деп бар. Вот литература палыгы, мен хавал литература палыгы. Литература палыгы дезе эбир калапыр писатель бе шигынны нумая балана калапыр. Писатель бе шигынны нумая балана калапыр. Вол пурынны шурт işleniyor школ, библиотек или işleniyor организациясынчи пүлім даранчен бушлаза, пүлімлен бушлаза, выл бурынны шутран бушлаза, и выл хойын хайлавызынче ширны сындаза үгерзе кыдартны сынарзем даранченех. Вот вазем бурде литература палыгызен шутне кіртме кеметивешле. Пажрах каларымынде выл литература палыгызен шутне, литература палыгызен шутне кеметивешле Е район жайынче, е республика жайынче, е тенже жайынче. Вот кунданде калажапыр булсан, шак литература палыгы шутне кіртімір булсан, мне кірде бірханда, писатель бежігінді бұлымзене, вазене упрасы, вазене калыбыр пақсадырасы, каллах шавдері бұзық білдерішлі. Ага калыбыр тесліхрен, Алексей Талвирин пава жюлежинже, ажазен валежирны пава жюлежинже хайлаве. Унда шавдери хойне еверле, калбыр вунду хормежемер вежинже, ширим межемер пушламежинже, хойне еверле, чываш халыхен пурныжы югеренне. Вот перенчен бақсан, вол литература палыгы. Шак кнеге пава жюлежинже, вол хой литература палыгы. Анжақта шавынба бірлех Алексей Талвир пурынны шурта калыбыр район центринже музей шурт. Эшлени вырынзем деп бұлма бұлдарашы. Піррем шурт пижетленне, шақ хайла піррем шурт пижетленне журнал да бұлма бұлдарады. Вот шавдерін ұмай, хыне еверлі пулымзем, шақ литература палыгызене, палыртны жүхне, узугыраган палықсем. Вот калыбыр вырысен, вырыс литературине елес бұзан, калыбыр Михаил Шолоховын лыпкы донынжи, Кашни деталь дем бушлаза, кашни сынар даранчен выл литература палгыбек курын задрать. Вот возен унда халде шак Шолохов хайларын живгерже кадартны иде, хай бурны станицари шак литература бажыгынны музейземде, возен паян литература палыгы шуденже, литература палыгы жынже хожы березем калыбыр регион жайынже бақсадыраганизем, хожы березем калыбыр ял, поселение жайынже бақсадыраганизем, хожызем калыбыр Рашей жайынже, тенже жайынже бақсадыраган литература палыгыземде булма булдарашы. Пирен калыбыр чаваш литературине илес булзан калбыр Константин Васильевич Ивановын слакпуштырыгы. Волынде чаваш литератури жиншалдери бызык пілдерішлі пулым унди калбыр Иванов пурынны шурт, музей, тада үттіде вол хой пір литература палыгы. Піррегінам орында кашни экспонажы литература палыгы бек булзадырать. Вот шаксене де бахмалла, шаксене жуда илмелле. Шавынбада литература картине, литература маршрутне, шавынбегех литература тавра білівне ергелен жүхне, шагынбек пәчек-пәчек ябала зенженех, пәчек-пәчек пулым зенженех, ергелензе, адаланза гаят вол литература краеведение бешігінні ішхіл. Шаксене чын малдан инде шагынбек шайра тыца бумалла, пықса бумалла. Литература балыгызыне тебір худ калаза хварас пулзан. Вазене управа білнейде, вазен бірге калаза банейде, вазен историне, күнжулне, тепченейде, тишкернейде выл калах литература таврабілі бешігінна наукари еш, калыбыр наукари еш, күллен дуза бумалы еш, вренду ешінжі пулужу білдерішлі мел бұлзадырай. Литература краеведение бе шак шигынны чилай эш ергибе форми вазем писатель бегына ширлахмашы вазем пажрахкаларымыр вол пурынны ялдан калыбыр торохран райондан бушласа республика тулажынжи ытты организациясынже де вазембе шигынны пулымзене ширама булат. Калбыр архивсем, музейзем, тада ытты шагынбек пулымзем. Шавдери каллах литература тавра білівен ішне хіліне, литература тавра білівен ішне хіліне шымылатма бұлдарашы. Кунданды пажрахкаларымыр шак литература тавра білівен пілдеріжі, халық хушинже, пәдемішле
паянги верендюбе воспитание жинжи пилдережи бирге паларсақ варды мырынде. Кунда да шатна да паларсақ вармала. Пирен паянги вақытра литература тавра білівен өже мінле шиғын задырад. Кам земурлы, мінле булым земурлы тада үтті де. Кунда иес пулзан ебір малдан бақаларымыр шкул зенжи калы бір таван литературна верендеген зем, библиотека ещене зем дерімір. Тада үтті де. Унзыр бушне шак эшхеле узылы пулдыр деген шая шидерне жүхне, кунда шак уйрым учительзембе, уйрым калбыр библиотека ещенезембе ішленегіна шиделексер. Кунда пирен халги вағытра калбыр шак литература ішнехіліне ергелезе явыштарза бұраган ішхіл выл паянги вағытра елес бұлзан шак Чуваш Республики наци библиотеки краеведение пая шак еше дуза бұрад халги вағытра. Элеки вағытра чилай эш пужа, малдан хей калбыр ширимешемерен утмымы шитмемеш шулезенже сагруннымы шулезенже калбыр шак эш пулыма мөнзем аслы шкулзенжи калбыр чилге, филология, литература, кафедризем, факультетизем ергелезе буна. Вот телерен калбыр гуманитарий институтже шагеже ергелезе буна булзан хайги вағытра каларымырынде шаг эш Малдивырында литература тепчесимар литературна мелегалмала халық хушинже сарасы е литература еткерне пәдемішле вулаганзен умынже сарасыне наци библиотеки дуза булать. Ша вағытрақ гуманитарий институт жигалбыр халги вағытри аслы школзенжи кафедрызем унда ишлеген преподавательзем чилай жүхне вазем литература краеведенешне дуза бурашы. Ша вағытрақ вазен Малдивырындан вазен тепчев тишкерю ослылықри шиденевне ергелезе бурасы пулзадырать аблабулинде вазем тюременех шак литература краеведения эшнехилнеде шихынза эшлезе студенты неверенне жүхне тепчевзем дун жүхне шагыже явышса туза бурашы. Паянги вотра тада шак литература тавра білевен эшне адаландараган зене ешнегунда нумай кетме болады. Калбыр республикари краеведсен бірліхнеде, тавра білушізен бірліхнеде, вылымде тюременек шығынна краеведіне вот пәдемішле тавра білеве тишкере тепчет пузан. Ку литература краеведіне выл литературу ба шығынна тавра білеве тепчет. Вот вазем бір-бірінбе піренжен бақсан келешсе, пірлешлерше, шавақытрақ уйрым іштеді ғашы тесе калама болады. Вот шамбегех халги вғытра илес пузан район зене илес пузан район зенчи чуваш гибе литература учитель зене калбыр методика дележинжен калбыр пелю хоногу парза бураган уйрым земде шак литература краевединбе пызык шихынура е калбыр взембе туғышлы ишлезе бурашы. Вот Шавенбек кунда паянги вағытри литература мінніне калбыр тавра білівне ішлеттерес явыштарас пузан. Чилай жүхне шак литература тавра білівен ішнехіліне ергелеме е тыцабыма тада пулужу білдерішлі шаг işlemde buluşsa buraşı. Bir başlıkalarım öründe türlerin tül buluzem derimler, pisatelь bejiğinna tül buluzem derimler, azını kajizem, pulдар уллық kajizem derimler. Ondur buşne tada tebir pızık bilderişle bulun vıl literatura krayevedinbe literatura krayevedin beşiğinдар mı bulat vıl конференцизембе калбыр шаврасы делсем. Вот віземде шавдере пызык пілдерішлі, пулушу білдерішлі, пулма бұлдарашы литература краеведение адаландарас ішре. Халі, малалага аспузан, күнда хал пәдемешле вот литература картыне ергелесі бірге чарынза тұрас келет. Кіскен қаласақ барас келет. Эбир инде ертіне нумаяқ болмас пригуих каялла шак наци библиотекинже вазен проект литературалы Чавашенин литературалы карты проектне
худа ну калбыр шетерзе ядышызем унда везем педемешле Чуваш Республикин литература картине туза шак литература картидырых остылык шул жүревезем пелю дележинжен, верендю дележинжен, паллаштару дележинжен, ну шавдери пызык мелегалмала пелдеришлешсем дума пулдарын не кадар сабаджеш. Вот унда везем шак паянги кун телне илес пулзан, паянги шулдерне илес пулзан, егибинде ширимиккеме шулдерне, шак кунда индидада выл шигынжы был Чуваш Торекинжи паллы шинсен шулдалыгы беде шигынжы был, вот умба шигындарза везем шак республикинжи, республикари литература картине, литература шул жүревне тухмалли хыйне еверле шул гыдартмыш хайдерлериш. Вот вол инде пажракаларым вол паянги ларудыруба вол шулдалыга республика жайынжы шулдалыга минбе явыштарныне, милле тема ба, милле проблема ба явыштарныне курада хыйне еверле паянги литературалы сынзыбаджы булзадыжы. Анжакта районды республикари литература карты вол терлерен пажракаларым шак тематика дележинжен улжын забыны не була, вол ылмажынмада булдарар. Шамбада унда вол пір калыбыр шул жүрев маршрут жегіне мар, вол пір литература картигіне мар, вол ылмажын задымалли, шулдран жула ылмажын задымалли, мілегамалла шак тема, проблема жайынже, тірлерен кушкурым дележінжен ылжын забыныне кура литература карты ылмажын забырасы. Кунда инде вол пір ябала. Кунда район зене илес пузанда шак литература картине милле ергелемеллине, кунда инде шак Чуваш нации библиотеки проект чебе узугурма булат. Кунда енженде на нации библиотекинжи проект вол ытларах республика карты жинже дуны литература карты. Республика карты жинже туны литература карты. А район зенже илес пулзан ана район карты жинже тумалы литература карты булзадырат вол. Вот кунданде пажра каллахкаларымыр район жинже литература район карты жинже ергелене литература карты вол каллах терлерен силе булма булдарат. Вол пулдар уллык тележинжен, осталык тележинжен, чи шүллизене калбыр унда кертме булат. Ундан пажракаларымыр тематика дележинжен, проблема дележинжен, каллах вол егу саманаба, пурнышпа, пурнышкалар садыратны ыйдузен бешигынны, тема зембе, проблема зембе жигынны литература карты деп булдарат. Вол каллах шак район жайынжи карты жинже ялзем дырых ергелемелли, калбыр терлерен туристсен валли, ыты шул жүревзен валли ергелене карты зене пулы жу билдерішліде ылмашынма булдарат. Вот чакна жуда ергелемелли литература, районды литература карты зене. Кунданде пажракаларымыр хош па район зем чынны бекте мухтанма булдарашы, хызен паллы ендежі зембе пулдарулы жинни зембе анжақта шакна ежінма девет хожы бірізен пулдарулығы район жайынжегіна, республика жайынжегіна пулма булдарат. А хожы бірізен калбыр ұтлар ақшу ерек пулма булдарат. Шак сене де жуда илмелі. Шамбада шак район жайынжи литература карты девіл, республика жайынжи литература карты бегех, выл ылмажынса шак пір-біріне ылмаштарза хужаматтырық, автордырық, темадырық, проблемадырық ылмашындарса ішлемелі шая шидермелі. Кунда тестік вырынне, шак пажракаларым нации библиотеки ергелене литература карты, республика карты жинжи литературалы картына район жайынжы давас пузан, кына шак кашни ялвалли хойне уйрым кассагаларза шамбек ылмаштар жаларса бумалли шайрар дузан лайық бумалла бұл. Вот, вол ана бир итнинже шак наци библиотекинжи литература картине ушны жүхне пір сөнюбек шуғышбек калазақ варынчы. Вот шак шуғыжа ана район жайынжи де туза бұрзан шабдері лайық. Вот калы бір пір ялдақ калы бір или вот түстік вірінегіна или пір падрел районинжи асла арабуш ялы. Аслара бушале, мита вашли журалны ял. Каллах калбыр шавдери паллы
автор. Николай Айверкевич Исмуков, чуваш халық поэзия. Василий Давыдов Анатри, чуваш халық поэзия. Бірінші мақсан візен бұлдарулығы виші жінде район жайынжа гнамар, республика жайынжа де палырмалы автордым. Жамбада візене шак литературы карты дүнжіне, візене вишешіне де кіртсе қарма болады. Жавағытақ уйрым жарында кіртсе қарма болады. Уйрым жарын кіртін жүхне шак аслара буш картыне, аслара буш ялын мініне ұлмаштарза қалбырлатма. Илзе хуранда, шагында өтке илзе хумалла ергелене өзім, наци-библиотекинжи литературу карты. Митавашлейн қалбыр Шавра Жулия бүлже қалбыр, умба жығынды материал зене илзе хуранда Николай Айверкевич Исмуков неларца хуран. Николай Айверкевич Исмуков па қалбыр Палла Шавра Жулибе, Эжекелебе жығынды шак картына илзе хуранда, мне керце хуран Василий Давыдов Анатрине. Шаунбек тестахсем, вот пулмалла. И тогда шак районды республика жайынжи литература картыне наци-библиотеки ергелене теслих пет вас пулзан, вазене литература картыгнамар, вазене үтті теслихсем бедедума булайт. Калбыр спортсмензен ес пулзан. Вот кунда спортсмензен бежигынна калбыр мен дума булайт, шул жүрев ергелеме булайт. Вот кунда вол чынакта шавдери онышлы пулза духна вазен шав эже шав литература меннине картыне шав теслихшинже район зенже туны жүхне тавас пулзан вазене вара литература багана жигындарма булмас, вазене шак түрлі профессии небе, түрлі сфера ба жигындарма да булайт. Вол піренжен бақсан районды библиотека зенже чи туғышлы чи сумлы вырында узу гурмалы мен карты булмалы. Вот калбыр ялашченизен бежигынны шиден үзене бақсадық нүшіне шак карты жинжеқ калақ ялашченизен бежигынны ергел миле калмала паллешсен бежигынны пулумада ергелме болады. Вот Шаунбекрех туза бырзан маншутпа вол туғышлырақ пулзадырат эше. Кунданде шак литература, район литературы картыне, вол библиотека булма булдарат каларымыр, шкулда булма булдарат де, калбыртада үтті, нунде тарахынде район жайынже илес булзан, вол шак район жайынже яланақ, міле калмала, пызык ішсем, пызык мероприятизем, таваган организациян жайынде булма булдарат, вол иги виже, ана иги виже экземпляр бада дума булат. Вот, вара шак литература картыне ергелени жүхне кунда вара бир пажракаларымыр презентация мелебе узу гурза калашын жүхне узу гурза шак литература шул жүревен педемешле литература картыне пулужу параган пулужу гүреген библиотекари фонд калыбыр, учитель лабораториинжи фонд калыбыр, вазем яланах алайынже шак литературу бәйшлен жүхне, краеведение ежегілі бәйшлен жүхне узу гурмалы ішсен бұлзадырашы. Литература краеведение бәйшігін әш пулымзене Пәржере бұштарасы, візене қалбыр системаласы, выл паян кына туза бұраган әшмарынды. Выл она тересіпе қалазан Иван Яковлевич Яковлев чембірде ушны шкулданақ ергелензе гайд. Выл қалбыр унданақ пұштанат. Шак чываш тұрықне тіпчесі, тишкересі, пәдемішле унын культуралы, эшнекелне жела культурине калбыр, традициялы культуризене, тадыгытты культуризене тепчеси жишкереси. Вот шавындана хергензе бурай. Чилай жүхне, харги вағытра, шак литература краеведение бешігінді, пәдемішле шак врендюежі бешігінді, эш пулымзене пуштарасы, управағурасы, шавдері пызык пілдерішлі. Кунда шакнанды ежінмақ девет, пыдармаламар, паянхи вағытра пурде білеппір, енженде вадырхерік шул каялла, кашны ялда, уйрым шкул зем ішлетшіш бұлзан, уйрым вулавыш зем библиотека зем ішлетшіш бұлзан, ялды культуры жүржі зем шавдері шүлі жайра ішлезе бұратшіш бұлзан, шав вағытрақ
шавагытрах кашни ялда денебегех терлерин предприятие организациям тугышлы эшлезе бурачыш бузан. Паянги вагытра пыдарма кирлемар пурде кураппыр пачек ялзенже шкулзен хубунашы, хубынжеште предприятие организациям галах ишлемеше, клубыземде чилай жүхне тивештери мешче булыхыш паризене жегеле. Шавымбада паянги вагытра пирен литературу башигынны эш пужа, литературу башигынны эш пужа. Чилай жүхне районды библиотеказен хайзен жіне илме дивеш. Менжен дезен пажрахкалармы шкулезем хубунашы, организациязем саланжыш, вазен архивезем, вазенже калабыр упранаган пурлых, выл пурлых мелегалмалла кушман бурлық кына бар, онда өтке осхагыл бурлы, осхагыл дележін жен калбыр хутсен бе, документсен бе, книгезен бе, шиғынны архивсем шавдерін умай. Шавынбада паянги вағытра шаг библиотека зен, районды библиотека зен, шаг хайзен районен жи, пәчек ялзен, пәтсебіраган ялзен, хубынаган шкул зен, культура жүржезен, етада үтті организациясен жи, архивсен бе ішлемелі. Візем, хайзем калбыр ішлені жүхне, хайзен дұрығын жи, паллы пулымзене, паллы шинзен бе, тіл бұлны самансене, үгерзе, ширдарза, калаза, хварнызене, шуғатмаламар. Візене каллах пуштарза, калбыр библиотека фондинже, калбыр музейзен бежавдери тажы шиғын ура ішлемелі. Вот. Шаксене паянги вағытра, юлашки вуны вун білі шуғышынже, тада малашне де библиотека зен дуза бумалла, районды библиотека зен. Візен өже чынны бекте халги вағытра, паянги вағытра шавдери мен. Мөлі каламалар жина, шағы же дуза бумалли, хайзен жіне яваплы хилмелли тапқыр десе калашын. Вот чилай жүхне, вот енженде литература краеведен бежігінні пулымзен, візем хайвағыденже кашни шкулдақ пұрчы. Кашни шкулдақ хайзен төрегенже, хайзен ялінже, шуралны писательзенбе шигінні кідессем бұрчы. Шав кідессем, уйрым кабинетсем де бұрчы. Паянги вағытра шкулне хупна, шкул пурлыхне тірлерен балан урух мінземжіне кужарза бідерне, чилай жүхне, шак фондсем, шак калбыр пурлых выл чилай жүшне шуғалады. Калбыр макулатурна ярашы, калбыр мус калбыр контейнер тоқса, шүпшап контейнер тоқса бірағашы. Шамбада шаксен бірге еш ұғышламалы. Выл тересібе қаласан район жайынже, шак район библиотекенже, музейра, районды музейзенже, районды архивсенже, шак калбыр хубунаган, калбыр кивелне, калбыр шкулзен, тада ялда ишлезе бурын паллы шак калбыр культура ишченезен, учительзен, вот уйрымақ история учительзен, тванжилге литература неврендеген учительзен, шемья архивезене, килди архивезене пуштарза, калбыр візен тванизенбе калашададылза, візене описем дуза, системалаза, районды архива, районды библиотеказене. Хош бірізене дада республика жайынжи архивсенбе библиотеказене памалли шаях шидермелі. Вот шагывыл паянги литература тавра бәлюжезен тумалли үш. Вот менжухле материал, менжухле документ, менжухле книге, хажар журнал шуғалат паянги вағытта. Тавақ турра денебек, калбыр пирен республикара паянги вағытта книге балатты бұр, калбыр районды хажат редакции зенжи, хажат сен подшивки зен калбыр менде. Вот хал чилай район хажат жезен, Чилай район хачачызене де пірлештердіш калбыр республика ри хачатсенбе, калбыр шубашкара кушарта бідердіш. Везен вед мен жүхлі информации, тересібе қалазан фонотека, фотокарточка фон жезем, алжиру фон жезем, калбыр алжиру жезе каламаламан, алжиру фон жезем пуштарда бұмашыға, анжақта шак хачатсен подшивкизем мен жүхлі. Везен евет каллах, халак епплегеннигина меже район хажажизем республикара еш хыбар хажатпа бірлешіріш тадеттіге. Візен архивізене
краевед, литературовед, краеведсене, тавра білушізене, библиотека ішченізене, музей специалистчизене, архив специалистчизенбе, пірле, пилигулды организациясен пірле кайза візене веш, хожне, хоже калбыр музей валли, хоже библиотека валли, хоже архив валли, хоже калбыр тадыгытты валли, шавзене вежех системаламалла. Чилай жүхне, вот пыдарма келімар, ялзенжи колхозсем хал веш петреш. Анжақта, хошпер колхозсен архивізем паян хигунда, мінре, калбыр хойзен шак малдан калбыр правление изданий зенже бұлны, калбырында механизатор зен, шуржизенже, тада үтті хошпер хурал бюджизем даранчен документсем сабаланза вырдашы. Вот терсибе галазан литературба колхоз пачақта шихынман беке бала, или калбыр тада үтті хошпер предприятие. Анжақта візенже де, тавра білу материалы, тавра білу история, хызен тореген история үгерінзе ұлны. Вытха эби бажақ калапыр, выл история выл уйрым шинзыр бұлмас историяне. Енженде выл дегу предприятие шин земешлене, візем шиден юдуны, тадыты де, візем паянки вғытра келімар, візем паянки вғытра историк семжін келілдезе ұштапыр бұзам, выл историк семжін намар, выл литературужында кирле, выл культуружында кирле. Шавзене явыштарза ишлемели тапқыр хал паянки вғытра. Шак калбыр республикари краеведсен, калбыр тавра білушізен центрі шавдері пызыгыш туза бұрат паянки вғытра. Чилай тавра білуші, район зенжи, калбыр ял зенжи, малданласа калбыр тивишлеганова тухны учительзем, тірлерен шак ялды интеллигенции, шавдері пызыгыш, вумбилік ширим выдыржуға Аллах пушларыш візем, ялзен истории зене ширашы, тіпше візем давашы, тады үттіде, ергелеші, візем туза бұрашы. Анжақта тузабыны выл шавдері лайық, анжақта пур ялда да, пур калбыр сельсовет, халки ялсовет территорийін жере, хызен историйне, хызен тавралық не тіпчезе, тишкермезен де, чилай документацияне, чилай информацияне управа құрасы шаяда тузабымашы. Вот шакнада шуда илмелле паянги тавра білужезен. Ол каллах литературан да тұқсадырат тепчевренде тавра білу тепчевенженде. Кунда тересибе калас пузан паянги тавра білужезен ежекеле чынныбекте шавдери яваплы, шавдери пызык, эш фронтже, вот шавағытрах эшнемелли де, и тада пуринженитла, шак вырынды ялзенжи, район зенжи, пушлаза, ишлеме пушлаган тавра білужезен, калбыр візем ишлеме пушлашы гына, врензе бұрашы візем вәлі, шак калбыр шак хамыр халки вағытра наци библиотекенжи тавра білужезен мінне калбыр уйрыме пая шавдери бузык булужбама булдарак шавағытрақ хал район зенжеде кашни районда денебегех тавра білужезен пірлегізем бұр. Вот шак республикари тавра білужезен пірлеген уйрымызем район зенже. Вот кашни районда епин візен халги вғытра, паянги вғытра районда шак тавра білужезен кашни ялда нах пірер икшершінден каямар шин явыштарза тада районды тавра білушізен хайзен пірліхне ергелемелі. Візем шукмар пур еппілеп кашны райондақ пур візем байынғы вағытра. Анжақта чилай жүхне візем шак паянги пурнышқалар задыратны үйдузене пурнеде шуда илзе ішлемезенде бұлдарашы. Вот. Шавзенер тебе гурза пирин паянги литература подемшле краеведение, шаватрах литература краеведение де эшлезе туза бумала. Краеведсен, паянги краеведсен, умменже чынныбекте пызык пілдерішлі эш ежі хизебі. Кунда подемлетсе тадамен галама буладын дебір баянгалары мыршак литература чылаш телегинжи литература карты жериме, карты немеле ергелемелли, бирги калаштымыр мелле ергелезен узулы булма булдарат. Кундан де эбир галанивыл пирин галанивыл тептерес
Бурдия эйбир галанбек тумалы дейне билдирмес. Кунда вол Кашни, пажраккалармыр Кашни районын, хыйын уйрымлы кезен булма булдарашы, хыйын калбыр шайы булма булдарат, хыйын усталых е пулдарулых үзіме булма булдарат, шавзине тебе гурза ишлемелле. Вот тада кунда тада мен галас гармалла эбир галармырында ытларак республикари паянхи вагытра халхи вагытра республикари литература краеведение бирге кунда да бирин республика тулашынжи литература краеведение бирге де манзагаймаламар эбир бурде билепир Хузангайда Ивановта Ухсай Яковеде тада тиземде бур калбыр бирин республика тулашынжи Влас Иванов паймен калбыр тада тизем калбырында Нумай пирен республика тулашынжи де литература картине киртмелли тивешлешинзем везембеде пирен уйрымын эшлемелле эшлешиде паянхи вагытра шак республика тулашынжи Чилай чываш литературы бешихынны шак литературы вырынезене тухса жүресиде везене калбыр шиделеклие тивешле жайрат цадрасиде выл каллах вырынды шак краеведсембе шкулда таван челхибе литературна врендеген земшинже тарат. Шакна да манзагаймаламар. Вот кынанде бирин шак республика тулашынжи диаспорари литература башыгынны булумзене эшлешега калбыр литература перлехеде дермер шак чываш наций конгрессиде аплабулинде хышпыр идувзене уйрымах литература бажыгынны булумзене калбыр литература науки жин, де литература ослылыгы жин, литература тавра билеви жин, яваплы, пилдеришле, ензене тебе гурзада иштемелли нумай. Ну, подимешле вот шагымбек паянныга бирен калажу, подимешле лес пулзан шаг наци библиотеки ергелене, наци библиотеки ергелене чываш литература картине ергелени вол чыныбекте бызык билдеришле и бир литература краеведения деген дисциплинана предмета кыжалгынамар уже вумбилик ширим жу хуши пирен чываш патшалык педагогика университетин чываш тада вырыс филология факультете ширим билик шу хуши ергелесе иштесе пырат шкулда аслы шкулда тогрубун мешулзем вешинжем бушлазах литература краеведение деген предмет бур. Шав предмета врентне жухне студентсембе ишлен жухне бир паянхи пулас учителзене чаваш тилге литература учителзене литература краеведение тептелевезем функции бирге тадагытты палларак пулымезембе эжекели бирге меслежизембе мелезем бирге теплин калашса оннан дарза ишлезе пыратпыр. Терсибе галазан литература шул жүревне е литература тавра белевбе ишлеме студентсене чыныбекте килежет. Вазем шак предмета, шак дисциплинна юратсах веренеше, юратсах шүреше. Кунданде хыне еверлихемінде, кунда шак вот вол эбиринде ытларак чүнемалдан бушта бір паллы жинзембе паллаштарасы, паллы жинземден калаза барасы. Литературы иги виже книга каларны автор вол ялжын, вол ялдыр екежін, паллы жин булдадырат. Ытларак калбы республика жайынже лайфра книга каларжы бузам был республика жайынже паллы жин булдадырат. Шамбада литература шихын, литература тавра білевне тепчемелли эшмеледе, формиземде, вазем паянги студентсем жинде, и шкулда эшлегензем жинде, шавагытрак шкулда вренегензем жинде, чун не барза эшлемелли, и шавагытрак вырысла галазын настроение бе, козыкланза, интереслензе, комыллаза эшлемелли, хыйне еверле, хыйзем пулдарулық неде, тавра гурым неде, адаландармалли, чи туғышлы эш форми булсадырат. Паянги вагытра калбыр шкул зенже литература типче везем дума, е педимишле ослухра калбыр печеканда шыра типче дума, пигензен чилай жухне шак
школа диземде, учителземде чын малдан литература жиғынны, краеведение бежигынна, культура хозяин культуры бежигынна, чилгибе жиғынна, фольклоры бежигынна, іштен жем пиген зегірзегашы. Вот шамбада краеведение таврабелю ежегелевыл паянги вағытра шамрык орова, тыван жыржыва, тыван яла, тыван тарыға, тыван историне, культурына, тыван шембене, атяннене, хизеплеме, юратма, врентмелли, чи туғышна мелденжен пәрі бұлзадырады.